Unu hia te rito te harakeke, kei hia te kōmako e kō. Haka tai rangitia rere ki uta rere ki tai. Ui mai ki ahau. He aha te mea nui o tēnei au. Māku e ki atu, he tāngata, he tāngata, he tāngata. E mihi tonu ana ki te wāhi ngaro. Rātou ko huri tuara e haerere nei i te ao, i te pō, i te awatea. Haere e ngā raukura. Haere ki te kāinga kiingia nei ki te kāinga tūturu mō taua te tāngata. Ka huri au ki a tātou ngā kānuhi ora. Tātou e hui hui mai nei i raro i te maru o ngā manu kōrero. Huri noa ki ngā kokonga e whā o tō tātou nei whare. Ngā hapu o ia marae, o ia iwi i te tai Tokerau. Ki ngā kaiwāwā o nau mai hare mai. Hare mai ki tēnei wāhia tāhua o tātou. Ki ngā kai kōrero, kua kōrero ngā ake i tēnei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Ka kōrero au ki ngā wahine e toru, ko te tuatahi. He wahine Pākehā i moi ai ki tētai tāne Māori. Ko te tuarua, ko taku kaiako mō ngā mahi a te rehia. Ko te tua toru, ko taku kaiako te reo Māori e mau kauai ana. I mua i haka mārama kia haka ingoatia. Ko te tuatahi, he wahine ko kui kirima. Ko te tuarua, he wahine ko kui pūkana. Ko te tuatoru, he wahine ko kui kauai. Hei tā te kui kirima, ko ona hakaro kore e au. Aroha mai. See this? It's beer. Want to know why? Because I haven't earned the right as wahine Māori to wear moko kauai. Why is that? Because those around me believe that I shouldn't be able to. Because those around me think I won't get one without realizing the true extent of its nature. The nature that extends me and molds me as a wahine Māori. The pureness is deeper than the roots my ancestors have me bound in. Your moko is your soul. It is your well-being. It is your very presence. Why do we have to live up to these expectations in order to receive one? The grasp society has on me today keeps me captive from my own entitled opinions. Those around us growing up around moko, I became curious. The who, the how, and the why. Hearing other people's opinions around me had influenced me to believe that I must be a kuia, that I must have expert knowledge and understanding of te reo Māori and tikanga, that I must have done great things for my people in order to earn the privilege of wearing moko kauai.
This, I thought, was the expectation. The expectation of being able to wear one. We live in a time and generation where people's opinions constantly hold us down as, you're not Māori enough to wear that moko kauae. Who are you to judge who does and doesn't get to wear moko? It is our fundamental right to wear the symbols of our ancestors. In recent times, I have seen, and you will have seen too, a number of moko papa being held to revive and protect our taonga. From where I'm from, you don't see much of mata ora, but the resurgence of moko is the resurgence of mana wahine and mana tāne. We need people to stop looking back in time to the colonization. We face our past with our backs to the future. Which brings me to the question: who will carry and care for our facial Māori tattoo? It is up to us as people to revive and protect our taonga. Moko kauae and mata ora is your birthright, my birthright, our birthright. Kia ora.